Pemirsa Dawa Grain Mekudang Soroh Wowohan sampun kelimbakan oleh petani ring Bali. Silih tunggalnya ini buah manggis sane kelimbakan oleh petani ring Widangan Jembrana. Petani manggis ring Widangan Desa Asah Duren Kecamatan Pekutatan Jembrana, Dawa Grain sampun limbakang tetanduran manggis. Makatah pangupaya untuk ngasilang manggis pinih becik inggih punika sane ka pertama untuk nandur bibit manggis sane unggul. Kaping kalih ngawi gunayang tanah sane jimbar mawinan manggis pacang tumbuh dados taru sane ageng. Selanturnya nih tetanduran mang derajat kesiramin toya. Inggian punika sane taler patut kabuatang inggih punika ngicenin pupuk ngawi gunayang pupuk organik manut petani sidang ngicenin nutrisi untuk numbuhang tetanduran manggis. Tiosan punika pikobat gulma ring tanaman mang derajat karsikang. Sesampun limang warsa ngawit ketanem, manggis sampun presida ngasilang buah. Ritat kala manggis ngasilang buah, mang desta terajak ka icenin toya saha pupuk organik. Desak Aryani.